ikintu gikomeye nabonye gikomeye nuko inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati mugiye muri kumwe abantu barenga 10, 20, 1000 nimutatane mutabanje gusaba kwisabira ko ugasabira abagenzi bawe ugasabira igihugu cyawe. Gusaba ni itegeko muri Qur'an. Imana iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe ndabishura. Bivuga yuko Imana muri Qur'an iti wala in shakartum la azidannakum, mugihe muzoshimira mukanshimira ko bikeya mbahaye nziye ndabongera. Bivuga yuko tugiye kubona abantu bagiye kuba benshi tubavuga ati oya tushobora gusangira sawa, ariko tugiye gukora icyo Imana idutegeka cyo kwisabira ko tufite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye gusabira igihugu, tugiye gusabira twese ubwacu, buri wese agiye kwisabira ko ugasabira mugenzi wawe. Muri rusange tugiye gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano birambe. Yaragaburiye abantu 2000 ariho nibereye, arategura imikino myinshi ituma baba jeune canke babasiramu n'abasiramukazi iyo bahejeje gusenga baca baja mu buhumbu butandukanye, ariko yarabayigeranyije akabatwenza akagira amarushanwa, twumva ni ikintu natwe kidukozeko. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haribyo bisigura amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ku mazina nitwa Alhaji Badru Kisalita, mva mu gihugu cya Uganda, ndi umuvugabutumwa mpuzamakungu cyane cyane mu bihugu bya Afrika n'ibindi bihugu b'i Burayi nka Maurice. Umuvugabutumwa. Akandi kazi nkora ndi umwinjiniyeri wo kwimba amazi ava ikuzimu. Akandi kazi nkora ni akazi ko kwigisha abantu uko bashobora korora amafi. Mfite ubumenyi bwo kwigisha abantu korora amafi kuko nabyize mu mahanga atandukanye. Turi hano aho turi kugira ngo tubasabe uwari we wese urimo kutubona, tugiye ku gahunda ikomeye cyane, gahunda y'ibirori by'umunsi mukuru w'Eid Adha w'intama. Uyu munsi urazwi mu gihugu cyose, si ikintu gishya mu gihugu cyacu. Turabizi yuko abayisilamu bizihiza uyu munsi wa Eid babaga intama, impene n'inka winshi cyane. Rero hari gahunda igiye kuba muri stade Gasaka Ingozi kuri uwo munsi w'Eid tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo gahunda rero ni gahunda ihoraho menyereye gukora muri iyo stade, kuko buri mwaka niyemeje gukora iyo gahunda yo gusangira n'abandi muri stade Gasaka. Cyane cyane hari abantu bacu b'abaterambere batishoboye bava ibirometero 10, 12, 7 baraza tugasangira nabo umunsi w'Eid. N'abantu bo mu Gatonde, Mivo, Karungura, Gitasi, Robuku, Rizingwe nini, abo bose birazwi Ngozi. Muri make ni ibintu bisanzwe nkunze kubakira, kagaburira abantu 2000 ndi njyenyine, kandi bose bakishima bagasubira iwabo. Nahise mvuga ni ibi bintu kubiyaye na jyenyine kambisabe n'abandi kugira ngo dufashanye iki kintu cy'ibi birori cyo gusangira, dusangire hamwe. Ariko gusangira sicyo kibazo tushaka. Ikintu gikomeye nabonye gikomeye nuko inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati mugiye muri kumwe abantu barenga 10,
200 igihumbi nimutatane mutabanje gusaba kwisabirako ugasabira abagenzi bawe ugasabira igihugu cyawe. Gusaba ni itegeko muri Qur'an. Imana iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe ndabishura, kandi nimwanga kunsaba ndabahana. Ud'uni munsabe, nimwanga kunsaba ni ibihano bikomeye. Bivuga yuko gusaba ni itegeko ri Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero kuri iyo programu hari programu ikomeye cyane yo gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano. Ikibazo kirabaza kiti ese amahoro n'umutekano mu Burundi nabihari? Birahari, amahoro arahari, umutekano urahari, ariko kubitsimbataza kugira ngo bibandanye birambe ni itegeko kuri twese. Bivuga yuko Imana muri Qur'an iti wala in shakartum la azidannakum, mu gihe muzoshimira mukanshimira ko bikeya mbahaye nziye ndabongera. Bivuga yuko tugiye kubona abantu bagiye kuba benshi tubavuga ati oya dushobora gusangira sawa, ariko tugiye gukora icyo Imana idutegeka cyo kwisabira ko tufite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye gusabira igihugu, tugiye gusabira twese ubwacu, buri wese agiye kwisabira ko ugasabira mugenzi wawe. Muri rusange tugiye gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano birambe. Hanyuma rero programu iyo ngiyo twatekereje ko nitwayikora twenyine ng'abayisilamu. Twatumiye abapasitoro batandukanye mu nsengero zitandukanye Ingozi, kandi Imana ishimwe barabitwemereye kabisa. Baravuga ati she ibintu ukora mu by'ukuri ni byiza, turi tayari. Bityo rero maze kubona yuko n'abatari abayisilamu babitabiriye, nahise mvuga ni Imana ishimwe icyo twakora, n'abasigaye tubamenyeshe yuko icyo tugiye gukora ni ikintu cyiza kandi ari itegeko kuri bo. Abapastori b'Ingozi rero barayaze baratubwira bati she tugiye no gushyiraho igikombe, turafise igikombe nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo she sasa rero mwe b'abayisilamu ni bite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, kuko hagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakiristu n'abayisilamu cyangwa abapasitoro n'abashe. Hanyuma rero hari undi mupira wo guhuza abasoda cyangwa abasirikare, inwa zangabo n'inyamiramabi, yani abapolisi n'abasoda. Uyu mupira nawo turawufise kuko umwanya urahari. Nyuma y'imikino gahunda ikurikiraho ikomeye cyane ni gahunda yo gusabira igihugu. Buri mupasitoro wese, umupadiri, umuntu wese uvuga Imana bakamwumva turamukeneye, kuko atabikoze nabyo ni ikibazo. Twese tugomba kuba turi hamwe mu gusabira igihugu cyacu, kuko igihugu cy'u Burundi kihujwe, kirimo abayisilamu n'abataribo, abakiristu n'abataribo. Buri wese turahamagara abantu bose baze muri stade Gasaka. Mu kweza rero ikibazo gikomeye ni gusangira. Gusangira gute she? Horo bikora ku bantu 200, none ugiye kubikora gute? Nahise negera kuri stade Gasaka, inyuma yayo hari inkambi y'abasoda. Babonaga mbikora nje nyine, baravuga ngo she tugufashe, kuko n'ubushije nibo bamfashije, barabona ukuntu tubikora, bahise bavuga ngo she igihe cyose nangorana. Uyu ndamushimira ni president wa Association Africa Gastronomique Kutanyerera, yaranyegeye navuga ngo she katugufashe. Navuga ni kabisa, niba mwaje African Gastronomique abantu barabazi, niwe wanjanye ku Dakor w'inkambi yari igisoda Dakor. Arambira ati shehe tumaze iminsi tukubona hano bikora ibi bintu neza, twebwe turi tayari kugufasha. Niba ufise izo nka turakwereka aho ugiye kuzibagira, aho ugiye kuzitekera, kandi tunagufasha. Nahise nshimira Imana, ndafukama ndavuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwanjye, kuko iki kintu by'ukuri kigomba gukorwa n'abantu bose kubera ko ni itegeko ry'Imana. Hanyuma rero baranyakira neza. Hanyuma ndashimira igisoda cy'u Burundi
kubera yuko porogaramu yacu bayakiriye neza. Hanyuma hakurikiraho igipolisi, twahise twegera igipolisi nabo baravuga bati shehe ibintu ukora umutekano turahari kuko ni porogaramu iraba buri wese, kubera ko niyo ugiye kwigisha kuko barambagije bati ugiye kwigisha iki, nabira ni njyewe icyo mbona kibura ngomba kwigisha abayisilamu n'abatari bo. Tuhuriye ku Burundi, tugiye kwigisha abantu gukunda Uburundi kuko njyewe Gisarita ndi umugande, ariko nkunda Uburundi apana mu majambo no mu bikorwa, koko ibyo maze gukora mu Burundi bigaragaza ko nkunda Uburundi koko. Nk'ibipompero y'amazi maze gushyira mu gihugu, ibipompero by'amazi avikuzimu, ibipompero bigira ku 200 nabo dukorana, maze kutraininga kwigisha abasore kwimba ibinogo metero 50 metero 60 niyo mwisho, bakamanuka ikuzimu bakimba ikinogo kandi bakanacyubaka turondera amazi. Birahari mu gihugu cyose, ingozi ni byinshi, mu Gihanga, za Gihanga VD V3 V4 ahose muzaki bitoke ingozi muzamakamba. Ndavuga ni sasa rero icyo kintu dukora kigaragaza gukunda Uburundi. Gukunda Uburundi no gukora imirimo no gukora ibikorwa biteza imbere Uburundi. Nahise ndaba kuri nuza y'Uburundi, derapo y'Uburundi munsi yari ubumwe. Ndavuga ubumwe tugomba kubushyira mu bikorwa apana mu majambo. Aba bantu kabaza, abapasitoro, abasoda, abapolisi tube bamwe, tusabire igihugu cyacu. Ibikorwa tugiye kubigisha ibikorwa byinshi, tugiye kubigisha ibyo tuzi Imana dutegetse. Hanyuma icyambere mbere ko tubigisha ibikorwa tugomba kubigisha gukunda igihugu, kuko udakunze igihugu niyo wakora ibisigaye byose. Udakunda igihugu cyawe wagihemukira. Tugiye kwigisha gukunda igihugu. Gukunda igihugu ndaza kubisigura ariko kubera ko manya ari muto, gukunda igihugu nabyo ndi inzobere mu kubyigisha, nibyo ngiye kwigisha. Hanyuma rero ikizokurikiraho no gusangira iri program y'umuryango w'abayisilamu Burundi Komibu. Program irazwi cyane, ikunze gukorerwa ku Irayidi Gasaka, ariko kubera yuko iminsi Irayidi yo kubaga ni iminsi 3 tumaze gusa Irayidi, bivuga yuko muri programu zacu tufise programu yo kuheza hariya muri stadi, hanyuma tubandanye muri Gitega, muri vere ya Gitega umunsi umwe, hanyuma tubandanye no mu zindi ntara ahariho hose aho bakeneye ko tujyayo. Muyinga bariyo, hari mu za Makamba, hari za Bujumbura, hari za Kibitoke cya Rugombo, yani ntara zose, ariko cyane cyane twewe program twayishize cyane kuri Ngozi na Gitega, ariko nahasigaye badukeneye tojyayo insha Allah taala. Hanyuma ikibazo cya kabiri ubajije ugomba kucishura naba kuko nabavandimwe turi kumwe muri program aba African Gastronomic Butanyerera, kamba hijambo kugira ngo nabo bahe inyishu. Ego murakoze. Amazina nitwa Irakoze Abdul Shakur, batazira Fungameza Stakun. Nkuko babivuze nkabanserukira la coopérative gastronomique Butanyerera. Nkuko mukibajije mubaje ikibazo cyiza, twebwe nka gastronomique ikintu cya mbere twatwaye ubumenyi bwacu dusanzwe dufise, ariko twatewe ifunwe no kubona umunyamahanga aza gukora ibikorwa umenga natwe abarundi byaratunaniye. Biramaramaje cyane kubona umuntu avuye mu gihugu cya Uganda ashobora kuza akaza gusengera igihugu cy'u Burundi kandi nawe afise igihugu ciwiwe akomokamo. Ikintu rero cyadukoze ku mutima si kugisengera gusa, ahubwo yatanga ingaburo z'umutima akaca atanga n'ingaburo zifungurwa. Twebwe cyadusanga natwe mu mpano Imana yaduhezagije nka gastronomique turashoboye gutegura imfungurwa neza, niko kuca tumwegera turamusaba yuko twogira icyo tumufashije. Uyu mushinga ntahe yarabitwemereye, ariko murumva yuko kwari ukugira isoni z'ukumva yuko hariho abanyamahanga batwiyumvirira ko gusumba uko twe twiyumvira. Yaragaburiye abantu 200 ariho nibereye, arategura imikino myinshi ituma baba jeune canke
b'abasilamu n'abasilamukazi iyo bahejeje gusenga baca baja mu buhumbu butandukanye, ariko yarabayigeranyije akabatwenza akagira amarushanwa, twumva ni ikintu natwe kidukozeko. Rero nka Africa Gastronomique twaciye dusanga nta buryo burebure dufise, ariko twaramuterereye inguvu tuzomufasha gukinjika izo fungurwa azoba yaronse. Gusa twaranavuze ati reka dukubite inzu ibifusi turahiga n'urukwi, twaramuterereye urukwi ruzoteka ivyo biribwa bizoba vyabonetse. At all viewers, listeners, and those who are seeing us, we are here in the Republic of Burundi, announcing that inshallah on Eid Day, we are having a very great ceremony celebrating Eid al-Adha, which is very well known to the Muslims all over the world. Not only here in Burundi, Muslims gather in very big numbers. And as you know, dear viewers, that in Islam, when people gather, it is a must that they must pray for each other. We have to pray for ourselves, we have to pray for all our friends and relatives and everybody in this country. And now we have a very big program, prayers for peace and tranquility for our beautiful Republic of Burundi. A question comes that why is it that now you are praying for peace and tranquility? Is it not there in Burundi? It is there, but for it to be stable, to go on for a long time, we have to pray to Allah. Allah says in the Holy Quran, "Wala in shakarutum la azidannakum." If at all you are going to thank the little I have given you, I will give you more. We are going to pray to Allah for Him to give us more peace, for Him to give us more tranquility. So we are going to be in Stade Gasaka, that is in Ngozi, Butanyerera province. We are going to be there praying for our beautiful nation. And after that, we are going to have very different games to entertain everybody who is going to be there. We have a football match between soldiers and policemen. Then we have also a football match between Muslims and Christians. Why? This shows unity. According to how you know, in Burundi we have unity, then we have unity, there is unity and there is progress and travail. This shows that unity, you cannot show unity by only saying. We are going to show unity by inviting the pastors to come and we play a football match, the soldiers to come and play a football match. So this has been organized by the Muslims of Ngozi and the non-Muslims of Ngozi. We have come to an understanding that before we come to prayers for the nation, we are going to have a football match. And the pastors themselves, they have given us a very big cup. We are going to compete for the cup. And then if at all you are going to be the winners, we are going to take it. And if at all you are going to win us, it is going to take back, it is going to go back to their own destination. And now Muslims, they asked me, "Sheikh, what are you going to give us?" I told them that, don't worry, we have very many cows. The biggest cow among these cows is going to be for you. If you win us, you take a very big cow. If you don't win us, this cow, we shall eat together. So inshallah, this program is going to happen on that day, and after that we are going to have prayers for our beautiful nation, and lastly we are going to share what we have on Eid Day. It is now a question that if at all you have been doing this program on very few people, actually have been doing this program for for about 4 years in that stadium or in a place called El Timo. I gather those poor people from that area, the areas of Gatonde, Kalungula, Gitasi, Robuku, Gwizingwe, Nini. They are villages well known in Ngozi, but those people travel very long distances. They come to Eid Day. Muslims go away, but I remain with them and I chat with them. So now they are going to be with us. But now, because we have a big number of cows that are very well known in this country, we have over 500 cows that are very well known, are going to be slaughtered there, inshallah, such that we cook, we eat together.